Njega ne. Ma nema se. Ne mogu, oni smo ula u more. Dobro večer, lijepi pozdrav još jednom, poštovani gledatelji. Ovdje još traju žestoke rasprave, ali pa niste se valjda brinuli. Pa sve je bilo jasno od početka da moramo mi to na klasični hrvatski način maksimalno zakomplicirati, ali... Pa ne, moramo. A pljeskali smo onaj put, dajmo još jedan pljesak, jer ovo je bilo strašno. Strašno na sve moguće načine kako sport i nogomet mogu biti strašni. Show program danas u Nižnem Novgorodu. Ajmo redom, Robi. Ma ne, najvažnije da smo... Strašno. Pa svi mi napaćeni Hrvati smo došli do te malo nogometne satisfakcije. Trebalo nam je malo sreće. Odigrali smo jako lošu utakmicu. Psihološki iznimno tešku, jako smo loše otvorili, primili onakav zgoditak, pritisak nevjerojatan, govor tijela, prazni, bez ikakve organizacije u igri. Dakle, mučili smo se nevjerojatno. Danci su drugo polovrijeme bili puno kvalitetnija ekipa, jako smo se patili. Mislim da čak i izbornik s klupe, da i on nije bio na nivou kao ni njegovi igrači, ali na stranu sve to. Dakle, oni su definitivno ušli u povijest. Ja se nadam da će na ovome valu nastaviti, pogotovo u svjetlu onoga što nam se otvorilo. Čestitam svima, nama i svim Hrvatima, Hrvaticama, a pogotovo igračima, stožeru i izborniku. Bila je ovo šokantna utakmica za sve. I za nas, i za gledatelji, i za igrače, i za našega izbornika. Tu smo prošli mi u ovoj utakmici u tih 120 minuta plus 11 terci na kraju kroz 7 krugova pakla da bismo došli do cilja. Već smo mislili u prvoj minuti da smo propali. Pa smo mislili kad je Modić nije iskoristio kazneni udarac, gotovo je, propali smo. Pa kad smo krenuli sa 11 tercima, opet smo mislili propali smo. Međutim, vraćali smo se zato jer smo imali smo u svoj toj našoj oskudici igre, imali smo junaka. Ja stvarno priznam da nisam to očekivao od Rebića, da će on biti jedan od naših junaka na svjetskom prvenstvu. Čuti junaka, 11 teraca, evo prije svega vaši dojmovi. A ništa, šta reći? Čekaj, da dođem sebi, nije lako. Dobro je, prošli smo, sve je super, penali su lutrija, kao što uvijek ponavljamo. Eto, večeras je lutrija bila na našoj strani. Drago mi je što sam pridonija svojoj reprezentaciji, svome narodu veselje. Evo, imamo Robija, tu studiju koji je tamo iz blizine preživio taj Beč. Dobro, to je drugačija situacija. To ste i rekli ranije, baš zato hoću. Dao si go i odmah si ga primio i kraj utakmice ideš na penale. Ovo je bilo još 7 minuta i ima još igre i sasvim drugačije nego u onom, ono je puno veći šok bio. Bila utakmica generacije. Dakle, mi smo sad napravili ono što je većina očekivala. Sve ovo što dolazi, a ja se nadam da to će ići do kraja, je ono što će obilježiti ovu generaciju. Nije se lako bilo pripremiti i nositi s tim. Dakle, mi smo patili zbog toga, ne zbog toga što mi imamo manjka snage. Isto šutirao bi iz igračkog kuta Luku Modrića, šutirat opet kazneni udarac nakon što ti je Šmajhel obranio onaj kazneni udarac. Dakle, gol ti je ovoliki, a Šmajhel je ko King Kong. Dakle, sve čestitke na karakteru. I što je uzeo pucat kazneni udarac. Ali to je što je naš Josip rekao, to je tih 5 Liga prvaka. Ima tu sve. Pa evo, Split stavi Marko, eksplodira je ovdje ovaj mali park. Evo, ne znam da li me išta možete čuti. Dakle, što je najvažnije, Hrvatska je u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Dovoljno ova slika govori što se događa ovdje u Splitu. Pozdrav! Mogli smo to riješiti prije penala, ali eto, ne možemo mi valjda bez još dodatne drame, ali hvala Bogu ovaj put nam se vratilo i mislim da smo kad se sagleda sve zasluženo u četvrtfinalu. Kako ste se osjećali nakon promašenog kaznenog udarca? Pa, teško je bilo, ali dobro, ostao sam pribran. Bio sam siguran da ću ga zabiti. Još sam cijelo jutro gledao kako brani čovjek penale i onda ga tako puknem. Više to neću sigurno raditi. Drama kakva se Rijetković. Evo nas među 8. Ma je, drama i
nakon kad smo promašili penal tijekom igre, bilo je straha u nama da se to nama ne osveti, pa prvi penal, pa drugi penal, ali evo, hvala dragom Bogu, izgleda da smo mi to zaslužili. Rekao sam da treba malo sreće, ali sreća prati hrabre ljude. I naši su igrači bili hrabri. Ne mogu reći da to bila naša utakmica sjajna. To je bila jedna borba, rovska bitka s obe strane, primili gol u prvoj minuti, vraćali se, dali gol brzo i onda je to bila jedna borba, rekao bih, taktička, puno se igra preskakala i mi smo tu se nismo baš najbolje snalazili, ali na kraju sve ok. Dobili smo, prošli smo među 8, ne trebamo to više gledati što i kako je. Hvala zaista dečkima na trudu, na karakteru koji su pokazali, nisu potonuli. Kad smo promašili 3 penala, digli se i svaka im čast. Stipe, ovo je teško bilo podjednako gledati iz tribina. Pa jako teško, jako stresno. Čestitam naravno prvo izborniku i svim igračima. Ono što moram odmah reći na samom početku je apostrofirati našeg vratara Danijela Subašića. Zbilja sam sretan, presretan zbog njega. Bio je fantastičan čovjek odluke, 3 11-terca. Ne sjećam se kad je neki vratar u raspucavanju s 11 metara obranio ta 3 11-terca je na jedan fenomenalan način. Zbilja, Danijel, svakak skidam mu kapu i svim igračima, naravno još jedan put i izborniku. Kad se krene utakmicu, primite pogodak u prvoj minuti. To mora biti užasno teško podnijeti i na klupi, a vjerovatno i igračima. Pa da, nismo ni počeli, još sam rekao da moramo prvih 15 minuta biti jako pažljivi, ako treba svak loptu napucati, izbiti je dok se ne smirimo, ne skockamo, složimo. Znali smo će oni malo biti s tim dugim loptama, sa autima, sa prekidima i tu nismo odreagirali kako treba, primili gol, ali opet smo se vratili brzo i to je sreća da smo se vratili brzo u utakmicu. I onda smo tijekom utakmice probali neke stvari mijenjati, ali smo čekali, znali smo da je taj extra time mogući, da onda moramo s nekim stvarima čekati. Velim, ne znam što bi sad pametno kod svega toga reći, jako stresno, jako teško i mislim kad smo mi sad prošli ovo da možemo puno više. Svi su izgledali apsolutno iscrpljeno na kraju. Teško vrijeme, smo se ponovo vratili u igru, da bi mi onda u nastavku u extra time bili ti koji smo dominirali, koji smo pokušavali igrati, koji smo slagali neke situacije. Pa ono, kad smo došli tu, ja sam ovih 6 mjeseci se borio sa tom grupom, samo da mi je proći grupu. Ne smijem im podcijeniti Rusiju nikako. Ne bi on došli među 8 ekipa, da oni nisu kvalitetni, kompaktni, da ne igraju dobar nogomet. Tako da ne smije biti sad neko zavaravanje, ok, nije Španjolska, Rusija, to je za nas finale. Rekao sam prvi put, ponovit ću, ako ostanemo mirni, dostojanstveni, ponizni u svemu ovome što radimo, napravit ćemo puno. Da nas ne prebaci, da ne pametujemo, možemo puno. A to radimo i tako ćemo nastaviti i ja ću to insistirati. I možemo puno, sad smo se otvorili put i daj Bože da ga do kraja odradimo. Želimo doista da tako i bude. Hvala vam puno. Još jedan put čestitke, prenesite naravno to igračima. Uživajte u ovoj noći. Hvala lijepo. I neka svi u Hrvatskoj uživaju, zaslužili su i zaista nek bude jedno veliko veselje i za 7 dana nek se ponovi isto. Znam da svi prate Hrvatsku, ovo je Hrvatska, ovo je što čovjek doživi jednom u životu. Stipe isto bio puno reprezentaciji, to su doživljavali, ali ovo je trenuci kad čovjek jednostavno ovo živi. Hvala. Vidio ti, sad sam ga opet pogledao, ona 2 lažnjaka, Rebića, Ante iz Rebića strane. Pa, u principu 2 najpoteza utakmice su njegova, Lažnjak i On je bio ovaj najkonkretniji, on je bio najbolji igrač naš u Subašića. Stvarno je odigrao i kako je ušao, dakle, onaj prostor, odnosno kako mu je Luka dao kvalitetnu loptu, sjajno. Je. I moramo ih hvaliti, čestitamo našim protivnicima, pa idemo sada čuti i njih. Nije ugodno. Teško mi sad naći prave riječi. Uložili smo jako puno truda, a na kraju nismo dobili ništa. Osjećam da smo zaslužili pobijediti prije 11-teraca. Mislim da smo bili bolja momčad na terenu i imali više šanse. I danas vidljivo kod naših. Za kraj idemo pogledati onaj raspored drugog dijela prvenstva koji nam ponovno izgleda sjajno, u kojem ćemo uživati sada u ovaj gornji
desni gornji dio, Rusija, Hrvatska, to četvrtfinale. Imamo sada 2 četvrtfinalna para. U onom prvom, od jučer znamo, igraće Urugvaj, Francuska, u ovom drugom Rusija i Hrvatska. Sutra na rasporedu u onom ranijem terminu Brazil, Meksiko, onda navečer Belgija, Japan. Ako sam dobro vidio, ali više kažem, za ništa ne garantiram, mislim da jesam.